Kongena kuni ati manaja Meru na ntubandure joingi ba kinyirema brene ja mwanya yokenero ntoire na mukarire jo Meru imambura jarajara mukawe ne jo mwe mushine jo Nairobi barabara ikinyetie bakiombo kungwira ndwimbo na nyirio biontwire bwa Meru aini mwanya ba kinyama brene ja kendo Kenya barabarari kwa siasa nyabo batatirwa nyuma aramithika lintore Peter Munya Kiraito Muronge ndagitari Fred Matiang na bangi ba kinyiribo kenda kuiranirwa. Mambura ya Meru jara ya banganetwo kongwero tonga bwa Meru boreo ntwire bwa Meru ndwimbo chia Meru hirio bya Kimeru yaretere ya mwemana ya Meru bakioyura mukawe ne yo Safari Park Nairobi kuwerwa na kuirikanya ya maingio konya Kimeru egoro tuko. Rwimboro kimantana aramuini wenkuma negweta kamanona bandi ya kibayo kirie kieni na ntuko. Akatiki na ini bangi na boba kiongela mwago na nkanya. Atongeria batatirwa nyuma kwe yote ya Kimeru. Akiaria methika lentore noretia Meru kwethira bena ngwataniro akioria kwethire na ntuko yo kungwera ntwire ba Meru aburanke wirua koke yo tweka nonto Meru baba ino Nairobi batia Meru baba eto bakawainda barabari ya nture ne nara turia babwe na mirienu itwara nairia na ndura bangi nara konya bokibanga Nairobi twatiri nao manto ya bweri we extenda nyato akinya Meru tukaya twina Meru cultural day nara wetu Meru nontu teitare onde tutrimana na ntona ya karikite. Brawari Minister wa Karia Fred Matiang notomereti kurwerete kyo Rais 2027 na katheti ya Meru na kiwa akairegira nto ba Meru wakana kureto thibobwe ya bo Kenya. I sincerely admire you. And what's happening here tonight is very, very admirable. I wish we could all emulate what you are doing here. My brother Inturi is here on the same platform with Peter Munya. And this is a time when you put politics aside and everything else aside to come together as a community and speak one to another. I wish we could all emulate this first at communal level, then at the level of the country. Peter Gatiro Munya no rotomerete kurwerete kyo gavana county ya Meru 2027 akinyelia wega netumbi bwa Meru kwethira bakiambarari ontwire bo. Kwa hivyo event kama hii ni muhimu kutusaidia hivyo kujua sisi ni nani, tulitoka wapi, sisi ni watu wa aina gani. So that identity is very important. Even as we appreciate the rest, you must also know yourself.